Mos 2.3 July dia. July dia. July dia. Mos 2.3 July dia. July dia. July dia. DP सरकार होशियार. 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 DP सरकार होशियार. 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 DP सरकार होशियार. 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 सरकार होशियार. 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 Dongkamokam Peace Accord aputat KSA Samson Teron pening kang samsedet ajok kachesong kon pini ada porpai nerket apor pen KSA ateri piamun ku Samson Teron pen patir pi ponsi Central Sorkar Asam Sorkar lapen karbi risik kan kiot asong KPL DKL NLF PDC KUPLA Mos Monsam Alamdon kacetok aputat ning kang samsedet ajok si KSA pen kachesong Dongkamokam along kon Bangso kachesong kon along kacerap Biswajuti Teron KSA General Secretary lapen KSA West Karbenong District Committee pen Bisnu Teron sathirong nang pencenglok KSA pen manpuato ong dong cingrum dong si Karbenong apan Peace Accord kacetok along ningkan samsik kitupok adani ASEAN tong kacipi pen Assam government lapen Central government apan Peace Accord chok iku pinrem ponsi sit ket keceso akan dimplong ketekpon ketki karbilo sate asong pen komentu neta sikodun kekepura Peace Accord aloh tame mekai monsu KSA pen kachesong ningkan samsik platform labang sono Samson Teron pen rangkaian untuk sini dun ateke karbelo apan Peace Accord mate Monsam Alamdon kacetok ke Monsam kidolong ji apan pura kacing waisi lamdon kacetok miselo Konda karbelo MSC ang hot kilik apot ing hot ke reservation ipi kok ke chokchip si jokon karbelo SDR lo mate sik sidul arlo dimklong kicak kon TKS event sikodun hekhe putar rangkaian sindu Patil koro Lamdon kasi toklo kalau bangso Lamdon kasi tokpen kar biang long pan naso samji na tomon kewan wiku mata pen Lamdon kasi tok kita dito mena ko bangso pati dito mena ning samlo kar biang long kibang kilang apor an so safety ke doja pan bangen itu kar bilo jaya song din tame ni pom kato kami pan tame itu kai kita ka kiling dito tapi non naso Lamdon kan mo kar biang long tame peace dopo tapi ning samjin ko putu ning kelo The word hits at pini Assam government lapen central government tung ada bitikang lim pen nang claim dun hala Lamdon ka ketok long clause 2.3 abang so clause long bang isi garbiang long mate 6 sidul area pan sikan hok kitan labang so lam ketok dindak ko la so airport nil to men same kar bilo jadi song men same tung troy thek thela pen troy ne comment to des same labang so clause bang pa implement long le labang ke to kar bilo lo jadi song pila to that ye tung Dongkamokam hawaralong sini tu wajak sini tu mensamai pacini dulu lapen labang so pusat labang prabjin dan alang itu sampai lasok cross bangkalan tu menkapit pride dia pasti itu inten sudah ten pacini dulu labang so bang itu empat di posin itu mingguan kau malam jela hello karbi yang long ke ini dah itu kemana kaya pan karbi mete pride lah kaya nak kapret kan tu kelang sudah nak program kali labang so bang ke 1951 aningkan council nang ipial long masin itu manang tok undang lo laki sik itu area Sidul area salong-along le elang atomon kato kawia mangahem si tribal to lelo kila ko tribal to long le long ang sini to ako nang litum sini to apan lam ni be nang to wanlo nang litum makan wanlo nang litum long le elang lo la nang litum nang tidak tapi kini bangke komen pasin kay mo jong itu malah solong ni itu manang kitangan panang kiti bangke kar yang long arap mate kar bilo to yang komen tu ni talake to ke lasi gomen mari to tak men pacini lo nang litum apor kitu ahun na solam jepekeng no kali potang te kar bilo song pen itu nang litung pan demokratik karon pen tunak song ing tangkring menang songi labang so kachesong long jang sikonat ni pen kata hok ko kote government of Assam government of India lamen kar biang long termas council authority tung atai kami kudu tung kar biang song tu pen dak pen pacini dak Peace Accord 2.3 July dia. July dia. July dia. Peace Accord 2.3 July dia. July dia. July dia. Peace Accord 2.3 batil karo. Batil karo. Batil karo. 2.3 batil karo. Batil karo. KSA long live. Long live. Long live. KSA zindabad. 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 KSA zindabad. 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 KSA zindabad. 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 Dongkamokam pen tiga untuk terang lapen cintong pen dorsing terang neput kawit news